A day-long mega health camp was organized at the Moitlung School in Kila Block under Gumoti district on Friday. The philanthropic camp was jointly conducted by Babagori Mission and the Udaipur branch of the Hepatitis Foundation of Tripura, with extensive logistical support from the CMO of Gumoti district, directly delivering free advance and medical consults to nearly 800 patients. The event was attended by prominent indigenous leaders and social workers including Prem Shashi Jamatia, President of Jamatia Hoda, Partha Pratim Shah, Secretary Hepatitis Foundation of Tripura Udaipur branch, and others. A multi-speciality team of expert doctors representing fields like pediatrics, medicine, orthopedics, ophthalmology, dermatology, and gynecology set up a temporary clinic inside the school. The high-visibility camp generated massive enthusiasm among local communities who frequently struggle to access urban hospitals due to physical illness and financial barriers. Treatment khlajagia busago jokon bemar nai amo chung timely chung check up khlajagia ebong bono chikitsa khlajagani saktharia okay tomang ole thangte emon babe thangnai uloke recovery khlaiyani bangoi belai somoi nangnai ebong bolai khoros budangse somoi budangse hayage accidentally derau thangsinai amoni bangoi chung health department থেকে সব সময় সহযোগিতা মাই দেব বড় সঙ্গে সাহায্য দেব বিভিন্ন জায়গাও আমাদের এই সেমিনার খাই স্বাস্থ্য সেমিনার খাই বড় সাহায্য দেব চিনি স্বাস্থ্য যত্ন নাদি সঠিক সময় সঠিক পদক্ষেপ নাও চিকিৎসা খাই জায়গানি নাংনাই ও বিষয় রঙ जों স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অনেক সময় जों চিনি বিসিও আম সাখাইজান কিন্তু जों অনেক সময় কেয়ারলেস নই বড় আম সচেতন ইয়াটা जों Okay, bodoh orang mawa sonai, hai ni bangai. Ante kau kebang saya, ane ulot sini sodeo okra tahun itu baru ni kopi bukan kisah kenanai, hai ni bangai. Jottono jarak ini orang jagawo sak naijanga ni painai, jarak pesan tongnai luno, ang koyo singkola ni bising tu, teluk ke, jottono weight klayoi, nai singoi. ও ডাক্তার তোমার জন্য পরামর্শ जों जेचिनि नांगमनि डक्टर थाङैसों डिपार्टमेंट दङ आरो 8टा डिपार्टमेंट दङ साजागो आरो जानि जाजा जेमन मकल केव स्किन ओमते जारा नायजानि फायनाय अपेक्षा खालायै जों नायजागलायनाय तुलुक जों नायजागलायनाय आरो जानो जों आसा खालायो जोंनि टारगेट 1000 पेशेंट फायानि फायनाय ओमो जोंनि बिश्वास সম্পদ উজাগো স্বাস্থ্যই সম্পদ উজাগো Bureau report chini khorang